whakaala whalai atu hanei he tau tolo da wala tala tu tupu ke lata ia mai pūli he pōnei. Whakamua koe aho walu he mahina sepe tema koe aho tulote whaitau pia kua mole ne kua langona e ongo kua okioki e patuiki whiwhine ko Elisabetta ke uaki ke he motu ko Pelitania lahi. Hivonga fulu maono e hana tau maui, whitunga fulu he tau maui hana ni ngā hua ia koe patuiki whiwhine he kautu lahi ko Pelitania sipihia mo tau atu motu ne whakahingoa ai koe Commonwealth of Nations lau ia ai foki e motu ko Niue ko ia foki koe takitaki he whakatuwhano Niue. Ko maua ai e whakailoanga mai he whakatuwhano he aho tulotu kua mole ke he ongo kua langona ai. Mo i tau manatu he palimia lilifu ko tau tantangi langi ke he kui e whakatuwhano sipihia mo e whakatunu whano lilifu ko Hema Douglas ke he kui e whano e ke pule he mauku ko okioki ai e patuiki whiwhine Elisabetta ke uaki. Ke mailanga i tuanga hana ko i takitaki he whakatuwhano Niue ko fusi ke he latonga i tau masinios he motu a to hoko ke aho ka tuko ia ke hana no whanga mau. Kua manaki ke whakahoko he ahongo fua e whaitapu ka hau, koe aho hongo fulumahiva he mahina sepe tema. Ko mai ke BCN News ke whakatutala mo he kui palimia li lifu ko sauni tonga tole ke aho whalai le whaitapu ka moli. Tunguni e ko vita he loa he tokolonga tau tūru. E ta ongo momoko hangau ia ke he patuiki whiwhine ko Elisabetta ke uaki, ke mailonga i tau tūru. Ko ia ko e uru he tau tūru a whakatuwhanu. Mai longa fōki he mga honei e tau amamlikianga he whakatuwhanu nā kei la maupopu ia, ha koe mlaki ni ke muitua ke he tau whakailoanga mai he kawana a New Zealand ka pia fōki mai whakatuwhanu New Zealand. Kai tōlahi e momoko mo e whakatuke e whakatuwhanu ha kua lewa pihia e ngā hua e patuiki whiwhine ke langmatei do ngā hua he hau tōrua mutu. Pese ni nā kai hoko seno mai ia ke hau tōrua kautū, kai mai longa tau tōru ke tā mga hala, e hoko mai e hana toko ua, pia whoki ni mai hana tam. I manatu au ke tukuate tau manatu whakamawhanasia ke he hana mga whaoa tau manatu mai he whakatuwhanu Niue, mai tau tangata Niue, he mga honi. Pehe e hukui palimia lilifu ko tonga tule, ke whakamawhanasia atua ia, ke he tau e kalesia, mo i tau tapua kianga, ke whai whakalilifuanga, ke lata mo i whakamanatuanga he patuiki whiwhine ko Elisabetta ke ua. Tō whai whakailoanga mai fōki whakatuwhanu he tau ahui mua, ke tau whakatokaanga, ke he mauku he lilifu patuiki. Hako o kioki e patuiki whiwhine ko Elisabetta ke uaki, ko eke ai hana tamatani uluaki, ko e patuiki ko Charles ke toluaki ke matutaki e hana taunga hua. Ke he whala tau walatala hangau ia ke he ngangau ko visi ke he hatotola motu nā kai whai tangata fōu ko mau ai ke he ngangau ko visi hong fulumahiva he tau ngaho nei, mai ia he tau whakailoanga he whakatuwhono ke he awhiawhi neawhi, ka iloa whoki ko e oatu e alautole do pāsese ke he sivianga he aho whakamua, ko lautolu ne he hoko mai ke he motu, he maam he aho neawhi. Ko ngaho nei toko whā e tau tangata he motu ne kua nanofu pui pui, ha kua pikisia lautolu ke he ngangau ko visi hong fulumahiva. Tu mau ngai ni e motu ke toko whai tangata ni moa he ngangao ke he mga honei, kua whakahoko whoki tau sivianga he tau pāsese ne o mai ni awhi, koe tau sivianga PCR nei kua tau sia ke he whahi malolo sino. Mai he mahina hamasi he tau nei ka toi whitunga fulma fitu e tangata kua pikisia he ngangao ko visi. Whitunga fulma tolu i alo tolu kua malolo tu ai me nakai moa he ngangao. Tu mau ngai ni e motu ke he papahi ongo whakaofo lanu ango. Kua manaki ai e whahinga hua leo leo ke whakafōu e tau tohi whakaholo he te tangata whakaholo he motu ke he matahiku he mahina nei. Pe he mai takitaki leo leo ke tau whakatokaanga nei ne langamatai mo i whakatupe ai he matakau New Zealand Civil Aviation. Mai ke whakatutala mo i takitaki leo leo ko Chief Timothy Wilson hangau ia ke he tau tohi whakaholo fōu nei. Pehe mai e takitaki leo leo ke whakaue ni ha kua whai whakaholoanga a lautolu ke whakafōu e tau identification ke lata mo e malewa kalele o si maua e siana ke ole atu mo e talia mai he New Zealand Civil Aviation ke la lafi mai e whakafōuanga he tau tuhi whakaholoha Niue ke he tau whakaholoanga ia.
Kua whakamama mai fō ki taki leo leo ko Timothy Wilson, e tau ka kano mahuinga ke whakafō e tau tohi whakaholo mai whalo tau mana fōu kua tūku ki ai. Mai longa fō ki e mahuinga he tohi whakaholo fō nei, kua whakaonga e wangahau Niue, mo wangahau Pālangi, mo e kua tūku fō ki ai e Rock Safe Code. Tau mena nei tau si aki ke tau tohi whakaholo nei, ke whakamahomo aki, ke pui aki ke tau tohi whakaholo tōtonu nei ke kai hae rangata po ke lolomi piko e tau laisini roto, kua meki akai ke seni e hingoa hao ke taha ke hei loto e computer. Si mongo ia ka lolomi ai e tohi whakaholo hao, si hai e whakamorianga hao ke he pepa ia ne lolomi mai. Si whai ata fuki nei tuku ki taha whahi, mo e ke fuki e tau ata nei tuku ki tua. Long e tau ata nei lalafi o loa ke whakauka, ke rangata po ke whakalawe rangata ne manako ke lalomi whakawai e tau tohi whakahoro roto. Si tā mana fuki nei tuku ki tua, ke whai tua e tau QR code Rock Safe roto ke whakamuka ke rangata ke taha ni mana roto ke uta ka whano ke tau wharekoloa. Pehe e taki leo leo ke o atu ke tātu hamtolo tau tohi whakaholo ke whakafō he tau mga honei, hako nā kai whaitutongi ka tau se whakamua ai. Kua whailoa ai fōki he whakatuwhano ki he ahotuloa te whaitau pui kwa Māori, kua e malikisi hake e tau tutungi he lolo eala, ne kua mailonga he mahina ha apelila he tau nei, ha koe tau le kua ne kua whetoko ai, mui laui ai ki he tau whalo tau atu motu lalahi atu Europa he tau mga honei, kai kua mai ke whakatuwhano Niue ke laumatai ki he tau tutungi nei, ki e whakahangahanga mitaki e tau mumui he tau tangata pihia, e whailoanga mai he whakatuwhano. Pehe mai e palimia li lufu Dalton Tangilangi, kua tōtongi e whakatuwhono nā kai poini nā kai tolu e sene ke he tahe lita he penisini, nā kai poini nā kai fitu e sene ke he tahe lita ke lata mai ti solo, mo e nā kai poini ua fitu e sene ke he tahe lita ke he lolo o ela mai tau whakalele. Ka toe ue poini ono e miliona tā lā kua whakaonga he whae to mahina kua mole ke lata mai tau tōtongi lolo o ela nei kua langmatai he whakatuwhono. Pehe mai palimia Tangilangi kua whai ononoanga ke malikisi foki ki lunga e tau tutongi lolo penisini, ti solo mai penisini mai wakalele ke he tau mahina ka hau ka tumau e tau tutongi lolo oela ke mga hone ke tokolunga. Ne whakahoko e taha whono he whahinga hoa leo mo lau tūlu e Niue Liquor Board. Taha whanoanga mahuinga ke lata mai tau pisinisi whakafua kawa he motu mo lau tūlu ne whai whale pisinisi whakawhiawhianga. Kua hokolo e tau whakatūtalanga ne kua whakahoko ai ke whanoanga nei, hangawia ke he tau mata whakatuwhano, whakafua kawa mo e tau whiawhia he motu ne kua nākai mai longa he tokolonga, mo e muitua ki ai e whalua tau maukoloa. Hanei a Saraya mga o me tau walatala ia. Kua mea ke BCN News ke whakatutala mai takitaki he Niue Liquor Board ko Des Hipa, mai whakamama mai ia whalo tau whakatutalanga kua whakahoko ke whanoanga kua mole. Punga ia ke tau laisini whakafua kawa ke mahone, whakafua ai ke ua fulmaanga i tau kalape mahone ni whai laisini ai ka, si haia ni whalu tau ngaho ke mea ke ia whangi tau kalape, pia whoki ni tau ngaho ke osi mai e whakafuanga he tau kawa ka, tunga ia ke fulmataha ke pūri ke pō, kua nakai lata kalapu ke liu whakafua ke kawa ke maho ia, ako hei e tau matofono kua tohia ke ai, ke lo tolu foki ni lalo he tau hong fumawalu e mea ke foki alo tolu ke whakatau kawa pu ke angi ha kawa ki alo tolu ka o atu ai ke tau whale whakawhiawhia ka ke pui mai tau mamui mo e lo tolu ne whakafua pa le veki tau whakalapu ke mai longa lo tolu haia foki tau halo tolu ngā hua ki le veki tau tolu tau tangata ko atu ke tau kalapu ke whakawhiawhia ka. Taha he tau le kua ne kua nakai mai longa he tau pisinisi whakafua kawa mai whakawhiawhia ke totongi tau fees ne kua hahai ki lalo hifo he tau la whakatuwhono he motu. Tonga mai longa tau tolu ke heke he tau whalukalapu ne tau fee ke heke he ka whalukalapu ai a whangi tu mau si ai whakatatei alau tolu ne mai tau kalapu ne whangi tu mau mo e whakafua tu mau e tau kawa he tau ahe whaitapu ka whalua whangi ni he tau dahiko whaitapu ni langataha mo ke langaua ne whaitapu e ne whakekehe ai ai kehe lahi whuki ni he fuafua e matau hako e kano ni koe tau
kano ne tuko e tau tupi nei ki lata me tau whigi whakafua tau kawa pia foki me tau lewikianga he tau mamui tau tangata ki watu ai ki tau whalepihi nei ka. Kua ngahua whakalataha i whahinga hua leo leo mai Niue Liquor Board ke whakahanga mitaki e tau mata whakatufono whakafua kawa mai whakawhiawhia he tau pisinisi pia foki ni me tau gaming licenses. Ia longa i tau whakatufono tau tolu he motu tua i lahi foki whalua mata whakatufono ka si maha nei ke late ia me kawa tau tolu i Niue ka whakatufono ni tamai kawa ki motu ki maha ni ta hawala whakaia ma tolu maha ni nela whakamoli me whakatufono whiwhia la ki tukuangi kawa ki mei ki whalua tangata pui tau business ki mei ki whakafua mai tau tamai tau kawa mai tau motu kehi ki Niue ka. Pese ni ko tōtua e tau whakaholoanga he ke tālanga e kaina ke pota kehe tau vewi motu ki hiku whenanga i tamukatonga he tau mahina i kua moli. Kai kua amana ki ai e matakau ni kua ngahua ki ai ki kaina nei ke whakamaupaopo halau tūla tau ngahua ki he matahiku he mahina nei. Koe tau whakaholoanga nei ne whakatupia he whakatufono Australia ko e kontuleke ke tālanga e kaina nei ni maua e Mautama Constructions mo shop exports. Hane tau walatala ia. Tutala e BCN News mo Richie Mautama koe takitaki he matakau tā whale Mautama Constructions ni maua ai e kontuleke si pia foki me kautaha shop exports. Ka mata toi matulu e tau ka mori to hoko e sepetema mena ka e tunga e tōtua ka e ki si mo e lapa he mai he mtahale kuna ngana fuafua ya masi whalata he tau nei ko maupopo te kaina. Ka koe hai ai ne tau mena ne kai karau e he hale he mai tōtua whakatosi tunga koe aila rewa e whaihila mautulu he nei ke ngahua ai. Laulahi te mga ka whaonga ni he generator mautulu ke moe hila ai whahila ai whiwai moe whakau e whuki ni ke whahi tamaseafi whai tala wai mai ke whaonga mautulu he site he mahoni moe laulahi whuki ni he tau whahi ngahua he whakatufono whuki ni lau matai mai ai ke mena pihi ko mautulu ni o koia ka katoa mautulu tangata hua ne ngahua ke site whaalahi ni ke on fitu puke waru ka mo fuki ni mga hokomai a nesi nusila fuki hai ai lahi tu mga hana hau ka nafka lang matai mo e whao mai fuki wharu whanau he shop exports ke lang matai whanu mo. Kua mana ki ai ke whakatoa toi tonga huahalau tōlu ke matahiku he mahina nei. Koe tau whakaholoanga nei ni ko whakatupia he whakatuwhana Australia. Ke o mui whakalehe matulu ke whakatoa toi e tonga hua he matahiku he mahina nei. Fuafua ke haka utani ke he tau whakatoa tokang he whakatuwhana ke ko hingoa halau tūra ono anki mua. Kai fuafua atu pe ke pure whakamutu kua maupopo katoa di ngahua ke lata me tau whiawhia pure whakamutu fuki ka pe whiawhia he whakatuwhana ke tau si pia pa ke hai ei ni mga haura tūra whakatoka ke lata me a whangi e whare me commission ka e kaina. Tala hau mai a Mautama, koe tau ngahua lau tūlu he mga honei ke whala e tau fua ke le kele, mo e tālanga e taha whali ke lata me tau whakameaanga he tau pili o awhi. Kua manaki ke whakatua e taha water recycling system ke he wala nei he kaina, ke liu ni whakaanga e vai mo nā kai mō noa. Koe whalo tau ngahua la lawhi ki lunga nei he tala hau mai ke he tau whakatokaanga ne ka mata ki ai he tau mahina kua mali me tau kua mali, kai mahuinga ke katoa osi e tau manako he whakatuwhono ke whakahanghanga mitaki e kaina lahi nei. Ko e takitaki he tau whakaholoanga nei go Angela Tuhipa he Officer Project Management Coordination Unit ngahua au loa me whahinga hua takatakai motu. Ko e tau kua mole ne tausi ai e taha whakamurinanga ki he wala whanua nei i huku whananga. Ne tala hau ai e komisina ha Australia ke mga hala nāgo li lifu ko Susan Allen. Ko e mai longa e Australia e whiawhia me manako he tau tangata Niue ke le weki mo i pui pui e takatakai motu he motu. Nā kai la whai tali mai ia e whakatuwhono ke tau ole he tau maukoloa mo e whahe bisinisi he motu ke whai tau seanga ke tau koloa whilesi halau tūnu ne tokanga ia ki Okalana ka kua lewa e tutongi ki ai. Wehe mai e maukoloa ko Stanley Kalauni kua lau ia lahi e tau bisinisi halau tūlu. Ha kua nā kai maua e tau koloa whilesi ne kua whakatali halau tūlu ki ai ke ono e tau whahe tapu.
Le kua angaia e tau whilesi whakalele he tau maukoloa he motu, kua whiha e tau anei he whātōtua e tau whilesi halau tolu. Nā kai whia e tau maukoloa ha kua whakaseanga e tau whiwhilianga ke halau tolu tau koloa whilesi kua whita he totongi. Pe he mai a Stanley Kalauni kua lata he whakatuwhono ke whai tau seanga mo e kautaha e New Zealand, ke no taha whakalele paua ki ke taha ke mai e tau whilesi kua lewa e toko ki o kalana. Pe hea ia koe tau whilesi he hana pisinisi kua lewa e whakatali ke maua ke he ono e tau whahitapua nei. Kua kumi atu fōki ke he kautaha e New Zealand mo tali mai e takitaki he taha whahi uta koloa e New Zealand ko Alex Larson. Mo pe hea ia hane whainga hoa lau tōlu whakamakamaka ke lali ke ta mai e tau whilesi ha Niue. Kai uka lahi ha koe taha ni e wakalele ka lele mai ki Niue he tai whahitapu. Lafi ki ai kua tokolonga e tau pāsese kua manaku ki o mai ki Niue he tau mga honei, ko mena ia kua naka i lahi e awa noa cargo space he wakalele ke lata mo e tau koloa whilesi. Lafia tu fōki ki ai, whalo tau mga aho, tō whai sino tangata kua ta mai ki he motu, si lahi e awa noa he wakalele ke whakaonga ke lata mo i tau mga aho pihia. Pehea Larson, mai longa i lau tōlu, koe mahuinga i tau whangamana pehe nei ke tau mga whaua Niue, si whakaprioritise i lau tōlu. Pehea ia, hane whainga hoa lau tōlu mo i tau freight forwarders, ko lau tōlu e tau kautaha whakawhanu koloa, ke whai tau seanga, mo i whai onoanoanga ke he tau mga aho i mua, ke lango matai ke he tau whilesi he tau pisinisi i Niue. Talahau mai a Stan Kalauni, tali mai he whakatai do tangata whenanga mai ki he motu, kua uka lahi ke tali atu ki halau tōla do manako ha kua nā kai maua e do koloa, kua ata i lau tōlu do pisinisi ke lata i me do tangata whenanga e vēwa. Tuku atu tau huhu ke he whakatuwhanu e whaitapu e ka malika nā kai la whai tali mai ia ke tau huhu ia. Ko e tau whakaholoanga fōki he aonga he tau whanau iki early childhood education, ne whai tau seanga he ahawhleile kua mole ke whakakise fōu, mai longona ai e whalo tau whakatokaanga halau tōlu, moi matakau Rock Steady Entertainment, ko e tau whakahiloanga nei, ne whahingo ai koe New Mataola Pataanga he tau Tala Niue Project, ke lata ia mo e tau whanau iki he tau aonga. Hanei Soraya mga oa mo e tau walatala ia. Ko Niue e taha he tau motu toko tōru he Pasifika lawhi atu ki a Samoa, mo atu motu Solomona, ko whiwhiri ai ke whakatai mua e taha whakaholoanga ke tālanga, mo e whakapuloa ke he tau leo taongo, e tau whakaholoanga ke lata mo e tau whanau i kiki. Ko e tau uafu me ufulu ne mātuta ki mai e matakau ABC, Australia Broadcasting Corporation, ke BCN, ke tamata e taha whakaholoanga ke lata mo e tau whanau i kiki. Ko kumi atu a BCN e aonga he tau whanau i kiki, ke kau taha ke tau whakaholoanga nei. Koe manako ke whakaonga e tau whakahaumotu ke talanga e tau talamotu ke lata mo e tau whanau i kiki. Whakatai atu ke tau whakaholoanga TV he motu ko Australia, koe Play School. Kai loi puhala mo e longa e tau whakatutalanga ke kumi matakau ke whakatupe e tau whakaholoanga nei, a si fia ha kua talia he ofisa MFAT a New Zealand. Kua whiwhilia i fōke am the Go Plan International Australia ke whakangahua e whakaholoanga nei. Mai he tau whakatutalanga ia ko whiwhilia e pisinisi Rocksteady Entertainment ke talanga hongfure tau whakaholoanga nei ke whakapuloa ke he tau leo taongo ke lata mo e tau whanau i kiki. Koe aho whalaile kua mole kua whiawhia i ke kisia kua whakakisia i ke he tau whanau he aonga e whakaholoanga nei. Si whakahoko ai whoki ni ke he aho aonga he tau whanau i kiki he whahitapu e kua mole e taha hawhangianga ke lata ia me taha whakaholoanga lau tūni whaingoa koe Tama Niue Play Hub. Koe whakaholoanga nei, ko maiki ke langamatai ai, ke he tau whakakoanga, he tau whanau, he tau aonga whakamahani, early childhood education, ko tau aonga whakamahani ia, mo e tau aonga whakamahani, he tau maanga i tua, kai mua atu, ke lau tōlu whoki tau mamatua, mo e tau whai aonga. Ko mea ke BCN News ke whakatutala mo e taha he tau takitaki he whakaloanga Tama Niue Project, mo e whaianga ECE ko Olaf he kesi i ne awhi. Mo e whakamama mai e ia whalo tau kakano he whakaholoanga nei kua tau se ke lata mai tau whanau. Ko kakano he Tama Niue Project he, tōlu kakano he ne tau se whakaholoanga e. Ko kakano whamua ke tālanga e tau parent cards, ko tau activities ke lata me tau mamatua, me tau whanau, ke muka lau tōru ke whakangahua ke he tau kaina. Si onono mato kei, hei hongfu maua e parent card. Ni kua manaki ke tālanga, kua osi te he tau se, koe leo ne mune ke whakamitaki atu. Sewe mene mitaki tau parent card e, he
Ka eki ke hai ei taha mongo ka lockdown a Niue ke COVID. Oi uka mo tōru e tō whaiaonga ke kumi tō puhala ke tunga pehe ke whakatumau e tō whakakoanga lo tō mai he aonga ki kaina. Mai ke tō parent card e ke lang matea lo tō ke lata me tō ngā hoa noa ke he whakawhitueanga ni ke hae he matua me tama tō activities at home. Ka kanu ke waki, koe tālanga he tō koloa whakaako. Mai ni he tō mena recycle o tō tōri kēne, o tō puha pepa, o tō lupo plastiki, o tō si hoko te tō koloa moto tō tōru, o tō Singapore mea, o tō matalili, tō mena pihia ne me ke whakaonga. Ke tālanga e tō koloa whakaako ke lata e mo e tō whanau Niue, kai mua ke tō aonga whamahani he tō maanga, pe whuki ni mo tōri ke lalu hiwhi 5 tau. Si mene mitaki he matanga hua ia, he aipehe aiwhai tupe ka mole, kai tosi tupe ka mole ke tau si tō whakato koloa whakaako i. Koe ka kano me ke tōru aki he project e mo tōru, ke whakaohoho e tō mamatua tāni, ke oatu, ke lata e me tō whakakoanga he talo tōra tō whanau. He lahi mahaki ki sia ki eigo, lahi ni ke tō mamatua whiwhini, ni whawatu tō mamatua tupuna. So ke project e ne manako ke whakaohoho e tō mamatua tāni. Ke whai ki taha mga aho, hana ki seto tō hana hawhangi langa tahani whahitaupu tō aonga whamahani. He tō maanga, so o leo ke lo tōru ke langa tahani hae whahitaupu, ke watu ke tātu lo tōru whanau, ke tō aonga whamahani, he tō maanga. Mai pia whuki ni ke hea mo tō rāng whamahani, ki sia e malolo tō mamatua tāni heo mai, hako e aho whaleili ni whataustu mō ki ai e tō hea mo tō rō tō whakakoanga. So koe tōle mene ne manako e project e ke whakamalolo, ne tausi ke lata e me whakahalanga e motu. Ke whakaosea ki e tō walatala hata tōru ki pūli he pō nei. Pese ni kua kehe mo he hiki e tō mga hala mo i tō ngā ahu hoku ki ei, mo i laui ai fōki tō aho whakatātā. Ka he hai ai whalo tō whakatokaanga he tō maanga ke whakatātā mo e matutaki whalo halau tōru. Tau whakakisi he tō koloa. Pihia e mana ni tupu ki he aho whaleili e kua male ke maanga ko tuapa uho motu. Kua mai ki ai e matakau tō whiwhine, mo e whalo tō matakai nang he maanga ke whakatātā halau tōru. Tau tufunga mo i tō koloa whanua. O atu ai e tau tangata pukiata ha BCN News ke poki mo i ta paki e whalo tau ata ke lata ia mo he amtulu anō noanga. Ke tau nei kua tukangi ki hea matura te whan, ke ngā hua ni ala tō fufuta, ala tō tuku fufuta, tō age group, hea whakatei e whitongo furu, upwards, hea, ko e ta whata, tōru ngō furu ke tōru hewa,
whangofuru e whahewa, le mongofuru e le mahewa. Tuku pihia te fufuta ke maeke, ke ngā hua lau tōru, mai talahau ko he ngoha lau tōru tau koroa ne mana. Ke ngā hua ki ai he tau ni, sila he whakau he ki siak. He se ngi e longa tau masi ke lea me tau ngā hua, ka e whakau e ui tudoro ki tau malauro hala tōku uku whakina ke ngā hua ki tau ngā hua ri ma tōre ma mea so tai fufuruala, ama mana ki munina pihia e ono anga ki he tau fōu. Tō tahe fulfruala he tau ātaia ni ko kitia ki he awhakatata he maanga ko tuapa uhomotu. Amana ki atu ki he tau whakaholoanga he maanga ko aluftu ke lau, ke la tia moe tau whaitau pi mua. Kai tuku atu tau ui whakamrina ki la tia mua whewhinei, tō matuta ki tau walatala tu tupu whakaberitania he awhiawhi toloto mo Sarai Mangawa. Kai tuku atu tau ui whakamrina ki he pō, nono whana.